When there's no one there to catch our fall. 3 foot tall. Like a 3 foot tall. 3 foot. Ćao drugari! Ćao! Drugi turnir mini odbojke Mosić u Zaječaru ovoga puta. 6 utakmica, 6 pobjeda. Kakvi su utisci, pričajte mi. Utisci su super. Prijem je malo bio loš, ali poboljšali smo se i uglavnom bitno da smo pobedili. Jeste, ali kako se osjećate? Kakva je bila igra? Ekstra. Super. Nađite. Ajde, pričaj nam nešto. Super je bilo, meni se baš dopalo isto to što je Stenka rekla, malo su prijemi bili nestabilni. Da li ste se uplašile možda od ostalih ekipa? Pa možda. Da, drugačije je kad ste na treningu, drugačije je kad ste na terenu i kad ste na utakmici. Dobro, kako su bile vaše drugarice? Super. Pošto ste sve igrale, je li tako? Mi smo predstavili. Pa i trebate da budete spremni na to da nosite 6 pobjeda kući. Tako da nadam se da ste ponosne i na sebe i na vaše drugarice. Imamo sledeći Mosić, 3. turnir mini odbojke po redu i bit će u Sokobanji. Ili jednom čekate? Naravno. Da se spremate? Da. Obavezno. Odlično, ništa. Srećno do tada, pa se vidimo u Sokobanji. Hvala.